Bosanske ratne slike. Bio sam sudionik ratnoga pakla u mojoj Bosni 92. Gledao sam slike i živio s njima, prepun gorčine, jada i tuge. Ljudi su postali neljudi, zvijeri, a zvijeri ko zvijeri, bolje od ljudi. Nekada vrijeme samo donese da zvijer od ljudi ljudskija bude. Potoci krvi svud oko nas, jeca i vriska oca i majke, dječaka s nepunih 12 ljeta pokosi rafal u koloni kod Rake. I nigdje nikog da kaže stani. Nikoga ne bi da pomoć pruži. Između zemlje i hladnog neba samo lešinar grakće i kruži.